Kasengba ki Samla ke Jawai Diocese ke Indian Catholic Youth Movement kalawan penpoi yo Silver Jubilee Youth Convention Cross ha ke parish Divine Mercy Mauring Keng jong ke Shiilong Diocese. Yo te Silver Jubilee Youth Convention Cross lawan ra da kinoket kam jong ke ICYM Jawai Diocese. Hapok ke Jinglong jong Presiden Samla Mutshwa Thaba, General Secretary Samla Mynsiem Singkli ringkat ke kenhon ha ke bakil IT no ha kinoket kam jong ke Shiilong Diocese. Walau priang do Presiden jong ke SSCYM Samla Meshwa Nongrum harkat ke jingan donlang ki dekat ke SSCYM Silver Jubilee Steering Committee kemoba Joel Marbanyang Chairman uba Roland Lingdo Shiilong General Secretary beruba John Peter Yobor body Finance Secretary ha ke jing priang burom yo Silver Jubilee Youth Convention Cross ha ke parish Divine Mercy Mauring Kening ufada Richard man baha majau ubalong Waker General jong ke Shiilong Diocese ulalong kongsan ban pediang yo te Convention Cross harkat ke jingan donlang Spiritual Director jong ke SSCYM ufada Jemres Chilla ufada John Albert Rentetiang ubalong Spiritual Director jong ke ICYM Nongsen Diocese ufada Festus Chadap Spiritual Director ke SSCYM Zone 5 wadu parish priest ke Mauring Kening Divine Mercy ufada Anthony ringkat ke Samla ke Shiilong Diocese ufada Richard kumkongsan haba pasyat ya kisembo jong perkat sikikon Samla la pesngo ba keding phna kadai udiang jong kejing im naga benta kitu ki batrang ya kejing im blai ulai kejing play ya ki kon Samla jong ke jalan yam Longston Jawai bat Shiilong ki blayok benta ban penpoi yo Convention Cross ba kejing ya linti jong ding phna kalong ka benta jong kejing ya linti ka Mynsiem Jinglong Samla utei Convention Cross ke SSCYM udei udak ke shin jong kejing ya linti ke sengba ke Samla ke Shiilong Diocese nadu bela seng ya ka kata haus nam kat kendai spa kendai Pynrhem haduk mentau senam arjar arfuwe ya keba on ya chisu haduk benai no pra arjar arfuwe u Convention Cross ulale Chenongston bat Jawai Diocese naduk ki benai bat kisnam baladam ya keba la pendrong hamal la kisnong bat khaduk lawan phai biang Shiilong Diocese na Mauring Kening parish u Jubilee Convention Cross ndrong habaro ki parish bat on sampen pai khaduk khadwai pat haying maneba la jam khra Shiilong Kadang pernah nak benda cumi, hot on bagaimana pernah nak benda itu, kadang kecil lerai, kadang kecil benda lerai itu penciptaan itu, hendai nak benda cumi kesan, nak benda cumi Catholic, kadang pernah kadang kecil keberkodor hak kecil yang kecil, bat kadang pernah kecil nak benda kecil jok, kecil nak benda kecil new, kadang pernah nasional orang kadang kebat ikut sama kita ya kini penyian, ya kini ke Convention Cross, ya kini ke Jubilee Cross, nak kue ke parish, hal Longston ada, Jawai ada, bat nak kasi kikun Samla, nak Jawai Diocese kiwan ra, hak kini ke parish, bat nani ke setempat, hak kini ke jalan yang bas Shiilong juga. Kumpul kini ke pernah kan senong kedak sin jom kecingcok, kan senong ke board Jubilee, nak kena kecingam Jubilee. Samla biye Samla biye mentagasi kemas juni kedi belong hantai po parish handai lerak mentagasi handi ko makalong kedi kijeng nak benta juni bagai kijeng juni ko kihon Samla kijeng juni ko kihon kestan kan sipur ba kijeng ale sipur ba kijeng perkian hak kijeng ko juni handai ini penting ya kita kijeng ale di bawah kijeng ko juni ke ba kok sana kijeng ko juni kalong ublei udah banyak kan akademi ngini mandang ublei hak kijeng ko juni Hoi naik kai ni, bau play tu naik cakap baru. Hendak kita beri maafat, ngidam tam bau play, hak kecil curi. Ni pak ini keliru dia. Atu play tu naik hak kecil curi. Hak kecil sama curi, hak kecil nomor stand curi. Play tu naik hak kecil curi. Kata kecil kecil, kapal mani, kuat kecil. Lesi kapal kesang, kepencengan ini dah play. Lesi kecil tu nak kecil bakalan, jom kecil nom sama curi. Kepencengan ini dah play. Mentang kecil kuat kecil, kecil kecil. Play tu hak kecil baru. Ublay itu nak kena ke Mynsiem segi, hendak kuat apa kali, atu ublay udah dekat ni nak tahu jom kecil yang bercuri. Tak ada new Convention Cross ban serung nak ke parish, Barikat tu kini ki parish lesi un serung hagi kat tu beli ki barang senang.
Tikum tadi suruh badam uni udik pernah unwan rat ni Jinglong pertama hak kecil kestan juga pada pada sibun kecil le pada sibun kecil kedua hak kecil Samla juga. Mentah kesini nak ni kedua tempat juga kecil kejumlah nak kejumlah ke mana kau nak kam juga apa berong apa juga. Bakuno bah kecil juga. Nyiha apa kau nyiha apa kecil bakla juga kecil juga. Hendak ini ban hai biang show play ini ban hai biang show Chris. Nama Chris ulang kebor, ulang kecil klein, nak kebentar juga. Kanusian hak Jinglong Samla juga. Kanusian ni jangan ni emak kapok kesan. Kanusian ni hak kecil bakal ber jom Jinglong beriu juga. Hendak mentak kesini kecil kecil lagi kain nak kebentar juga. Banong buat pada ni hak kapok ni dan kaman hai biang, ban baik biang yang kita ketik pernah, ban hai biang show Chris, batu Chris ulang kebor, ulang kecil klein. Nak kebentar juga pada penyipai yang show Chris uns ai ya kecil penem uns ai ya kecil siuspa nak kebentar juga. Unit din jokin na open ini baru countdown yang itu dibangun kamu. Nato din jokin kini iso jokin sarong, kini iso jokin alia, kini iso jokin kena iwe pan, kini iso jokin pop to countdown ibakan ray. Nato din badan agak berbeda. Henry tahu din Ubadon haulung Calvary kadin na kabau Jisu ya mi iso kajing tergen kani galong kajing kejong play ya kapakai barakaway mila tuwai tentang jadi tuwai pasien habis na kejong play bau play try run limbau Jisu walang nangkin onsil spa ya kapakai barakaway. Hadirin kena bersih Yesus mengikuti atlet dari bawan dia hadirin juni. Kajin dia berlingkong kedai, kajin tiang jom kajin mulai kebalan yang baru. Kebalan kedai kajin kau jom kajin syaitan pada kajin yang nama kita kejuni. Nama kita dah kami pergi kena kejung kes. Yang ni Super Jubilee Cross ni bagi atlet kejinja berlingkong bagi kejintiang nama bau blade limbau Yesu upan pau yang kejinti yang ni ibai kebaan wala kapau kejin kau kali kejinja citong bagi kejinja Yesu nak mental pau ni Yesu usia buruk yang kejinja bakal kejini Henry upiah lekti banong naikiti. Walau di beri kelasam yang kita dipret, atau dikti jauh, atau dikejar jauh, namun isi yang kita dikejar boleh menyalak kalian dijaga. Isi dikti jauh, namun berkuli diberi. Isi kekurung kebadak bersyai berjingit hidung yang kata, hendak diberi berman bagai jingit kesenam bertukun kami nak kekurung berdiri di sini di jumlah. Maria pun di jumlah pada sini, kita berkoordinasi amin. Dalam apa berkoordinasi pun, dalam apa berkoordinasi